What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ki pulit ka nongpo police station hakamit kat kandal trik nailar kila kem nya sangot ki dkhot ke Neutrap National Youth Movement HNYM halor jingkynnoh bakila dawa pisa naiki kali kit tourist ki dkhot ke HNYM ki pasha kem kila kno bagi talasi ki beriu na barjela hendrei hadian pat ki dawa pisa naiki nongnya kali tourist ki bakit ya ki beriu na shabar ka jela kita ki sangot brasha kem ki deiru ki nongelam hapo kaseng Kibakan thop ya udon bok lang kharbani President ke HNYM Nongpo Circle u Sparli Singli Chairman Anti-Influx Cell u Aibor lang Marbanyang Working President Nongpo Circle u Krius Paryong bat Uriki Tangsang kum kidkhot Katkum ke Ejahar arngot kinongnya kali turis jong ke jela kila keno bala daw pisa naki daki tekit khot ke HNYM Hadien kani kilalit ban ujor sendan Shanongpo Police Station. Na khilang ki pulit hadien bakila yo sakhi satar, kilalit ban kemno ya baro sangon. Lapun pau ru hak ejahar baka jingsha dawa pisa jong kita ginongnya kali. Kalong hapreng lai hajar hadu 3,000 sans pa tingka na kawai ke kali turis kabakit ikinong lait na bar jela. Ini sakit gadung, Mbak. Ini sakit gadung. Oh iya, nambah bahati kan.